Stop. Social distancing. Hai. Selamat. Syukron. Oh. Thank you, terima kasih. Ya. Penyambutan. Terima kasih. Thank you. بنصور فيديو يا باشا، احنا بنصور عندنا الفرونت اوفيس هنا بتصور. Assalamualaikum. Thank you. Thank you. Masya Allah. Tabarakallah. Wah, kita pertama nih ya. Masya Allah. Masya Allah. Tabarakallah. Assalamualaikum, terima kasih, thank you. What is this? Lemon with vanilla. Huh? Lemon with vanilla. Okay, this? Yeah, this is strawberry with milk. Okay, thank you. Ini hotel kita, Hotel Conrad. Masya Allah, ya Allah, terima kasih ya Allah. Kita ini jemaah Indonesia pertama yang turun ya. Iya kan, kita pertama ini nomor pertama. Masya Allah, alhamdulillah ya Allah. Karunia Allah ya. Aduh, Karunia Allah. Takdir Allah bis pertama. habis pertama. Ini nomor 1 kan, kita bis nomor 1 ya. Lihat ini disambut kue, lihat. Ada kue, Masya Allah, Indonesia. Indonesia, welcome Indonesia. Ya Allah, pengen nangis tadinya. Masya Allah. Aduh, Papa, mereka merindukan kita semua. Masya Kita dapat Allah. selamat datang dengan Masya welcome Allah. Indonesia. Foto dulu, Masya Allah. foto dulu, jangan video. Foto dulu. Kita rombongan pertama bis Hai, nomor sayang. 1. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Mak, ambil. Neng, ini fotoin. Aku foto sini ya. Ini di sini. Lihat gue kirim. Makasih sayang. Oh, social distancing, Nomor 1 gitu ya. Oh iya, grup B1. Nanti kita bikin grup WA di satu ya. Masya Allah. Oh, oke. Please, because of social distancing. Oh, oke. Go to the room. Yes. Oke. Yuk. Please, you will go to the room, please. Ya. Thank you. Yuk, nurut yuk. Malu kalau nggak nurut. Alhamdulillah, kami udah sampai di hotel. Ini hotel Kita karantina 3 hari. Kita akan karantina selama 3 hari di sini. Tidak boleh nambah. Oke. Kita masuk kamar nanti. You are most welcome. Aku kayak merinding ya. How's your journey? How's your trip? Oh, it's good. Yeah, very good. Ya, alhamdulillah. You have the room key? You have the room key? Ya, I have, ya. Good, ya. Man. You have the room key? Ya Allah, Mbak. Miring-miring gitu. Keep your please. Merinding kita jadi. Maaf. Masya Allah, ya Allah. Alhamdulillah. Happy bus kita ya. Iya. Kita ini ya. Iya. Bikin grup. Iya. 12 hari. Jadi janjiannya gampang. Ini kita Maju. kita mah mendadak baru kemarin. Sama Aku ya. itu masih di puncak, ditelepon kakakku sampai jam 5:30. Saya jam 10 malah. Jam 10 pagi baru tahu.
Oh iya, baru ya. Iya sama-sama. Kita jauh dari Makassar. Undangan Allah bener banget. Mimpi. Oh, ibu itu mana ya? Mbak It mana Mbak It? Yang sama itu 15.25. Oh sana 25 sana. Ke sana. Istirahat Bunda. Ada sampai istirahat aduh. Iya. 24, 25, 31. Aku 28. Kita 25 ya, Mbak? 25 ya, aku ingetin. Sini, Mbak. Aku 28. Mbak. Oh ya dah. Ini kita masuk kamar kita di Hilton ini, Mbak, ini Mbak. Hilton Stay atau Konrad. masih satu grup. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah kamar kita, masya Allah. Assalamualaikum. Aduh ya Allah. Alhamdulillah. Selamat malam.